Nā ina nei me whakawhiti atu tātou ki a Parekura Horomia māngai take Māori o te rōpū reipa. Tēnā koe Parekura. Tēnā koe Scotty. E hoa, ko tahi rau rā e toi ana ki te whakataita ipu futu pōro o te ao. Engari, he toru noi ho ngā tiketi kua hokona, kua whakapi oi tia ngā whakaritenga e rua aumoko. Ka tae ara nei e tātou o tēnei whenua, tēnei whakataita i te whakahaere kia puta ai he hua? Te rano te me, Scotty, e whakahoki atu o ko whakaaro ki te mahi mo te millennium. E nui atu te kororo te pauhupau mo te nui o te pūtea a kuni a tae. Engari nā te me e pai ana te kaha i roti a wetahi o ngā kamupene Māori, ngā tangata e mahi umanga, e tae atu ngā hua e kuni a te wā, e kita atu tērā e Scotty, e pai ana e tae kaha atu te nui o ngā tangata o taua whenua, a ka tae atu te pūtea me puta atu ngā hua. E hoa, he toki futu pōro koe ngā wā o mua, ka toa rānei te kapa o pango i te mea. Hoa, e āhua mataku ana hau i te kapa ahi trairia? Kare mataku i roti a tātou, engari te mea moke Scotty i roti au kare tae atu te tīma Māori ki te kapu nei. Ai, mea ana koe me uru te kapa futu pōro Māori? Ai, nā te mate hoki, koe tahi o ngā whenua o taua wahi e tae atu i roto te tākoro nei, e iti atu rātou, e nui atu ngā Māori e mahi atu te mahi tākoro nei. E hoa, me kōrero tāua mo te kakari i te tūru o te tai tokerau. Ka pēhea tō tangata Kelvin Davis, katoa? E tino tangata kia Kelvin. I reira ke i te taho o ona hoa mahi i ona rōpū tautoko e whai atu mo te rāpōti, e tangata mau kaha mo te mātauranga, ngā hua pērā tonu, kei te whawhai tonu atu, kei te whaikaha Kelvin, hei tae pai mo te rāpōti. Pehe o whakaaro kia Solomon Tipene kua tohua nei e te rōpū Torangapū Māori? E whakaaro atu i roti aku mō wazi rā ko mere, e mō heatu te nui o tātou nai Māori a rātou, engari a te wā, ki tātou hea ke te kā i roti a Solomon, ki atu wetahi runga te kauni here te tangata rā, engari kei a rātou tērā, kei te whaikaha tātou a te rōpū reipa mō Kelvin. Engari me te mōhio iho e kore a hone harawira e tū o hunoa tērā pēr ka mau tonu i aia te tūru? O ata wā, ki tātou nā wai e mau. Engari, e hoa Parekura, e ai ki ngata tauranga tōranga pū o te wā, kei muri noa atu tōranga tira a Phil Goffey a John Key. Mea hara koutou e kāwanatanga anō ai koutou i tēnei kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau? Pirangi atu tātou, kei te tautoko ti atu tātou kai whakaare. O rita tōna nama ki te tau e tai atu a Helen Clark i te wharemire e mau ana te korowai. Nā te mate hoki e nui atu ngā taumaha e tai atu kia tātou nai Māori. Nā te pirangi o tō tātou kai whakahaere me tō tātou rōpū e whakauri atu wetahi o ngā mahi taumaha. Pēra ia te nui o te kororo mo te penihana, pēra ia te mahi te GST, pēra atu te 90-day bill. Te rano tō tātou pirangi te whakahuri atu ngā mahi rori e mahi pēra tonu e Scotty. Ka nui tō whakapono Parekura, ka nui tō whakapono. Ngā mihi rā ki a koe, tēnā koe. Tēnā koe, Scotty.